Шубашкарда пәдзім Чывашсен Асам кинофестивалі шлемедыдынчы. Режиссер Земхайзене Чизембе рашта войхин ултымыш чейн паллаштарищ. Кино бақысықланаган сене вишелапты крагдейші. Чываш кино студенче, наци библиотекинче, тада шамрыксен театринче. Форумы жебе журналистене пресс-конференцинче паллаштарчищ. Кыжал кинофестиваль тываттымыш худырде тюна немелле ергеленя. Терлі организация усламшы тада ағалшынзем майгеліне даран укша кужарна. Шагын бек піремыш фестивалер тернече азаилчеш пухыннызем. Итты форумзене Чываш правительстве булышны бе ергеленя. Кыжалда культуру министерстве майгеліне даран терев бана. Шабақта шагы шиделіксір. Малалла адаланды растезен, шак перин кинематография шуде, кермене, перин балақ негіз пулмалы. А негізін ел патшалықрал саккон, ядарлы саккон. Шанбада ебір тадақ Тударстан, сем ежына сакконы ұзы күрза, Пушкарт сем ежына сакконы ұзы күрза, Хамыр республикада кинематографиясіне пулжас, кенебен бізге думалы, шинчен ширна законна ежын малла бүлдет бірінде, ша закон проектне сынет бір. Иртне жылзенже республикара водыра яғын фильм үгерне. Візен жүджі үсе бұраса жанашы фестивалі ергелегензем. Кыжал конкурса водырбежі үш тұратна. Шағы завындарать. Шав вұғытрах мультфильмзем шуки бұжырғандарать, теті Олег Цыпленков. Унзыр бұшне киносценаризен питчін керде. Унда керек камда хойын булас фильмебе балаштарма бұлдаре. Уйрамақ шакшамрық режиссерзем жын узылы бұля. Ирин пайынхигун нумай чекменлексем калбар. Шани идеизм шуралмашы. Шаплатя. Шамбада питчинг шак юнерші зенеде. Юры жираган зенеде, кеве жираган зенеде, югереген зенеде, ширавшы зенеде. Ол пірлештерме болдарад. Кино ол піржин гана эшлемес өте кинора. Онда нумай жин оператор, режиссер, сценарист, художник, костюмер, тады тыгыты. Шамбада фильм пағалы хеде юзет, хожан нумай жин худшын зашлет. Наци библиотекинче баян шабақ сценаризіне пахаламалы питчингіні сталы хурогизе мирдеш. Унзыр бұшне шавындақ кино үгерезі Шире Хальхишевич ыдузембе шавразы дел ергелеші. Унда республикари кино адаланы вежін хумханаган пурчинна ихравлашы. Чевашен Галарамбали Вероника Павлова, Никита Углев.